Dejan Lučić, pisatelj, najpoznat teoretičar na zaveri. Najgledan tuka na Balkanski poluostrov. Čovjek koji piše dobre knjige. I čovjek koji piše ova knjiga ima na romane. makedonskom jeziku, a ima i na srpskom, ruski protokoli. Ima, da. Recenzent knjige je Viktor Filatov, general GRU u penziji. Znači, knjiga o ruskoj vojnoj obavještajnoj službi GRU, dokumentarna. Znači, nije izmišljena priča, nego dokumentarna priča i preporučujem svima da čitate 3 dela. Ovo je drugi deo, ima i treći. Prvi deo se zove Nosači kovčega, znači serijal se zove Profesori smrti, prvi deo je Nosači kovčega, drugi je Ruski protokoli, a treći je Francuski lavirint. A sada pišem novi serijal, Turski zavet. I što ima tamo u toj Turski zavet? To ćemo da pričamo iduće godine. Zaboravio da kažem, i najgolem rusofil tuka vo Srbiji. Nema pogolem od Dejan Lučić. Slušaj ti kažem, pa u Srbiji su svi rusofili, nema to najveći. Pa to znači... Nego sam ja najpoznatiji. To je najpoznat i najgledan. Kako vi kad Makedoncite, Dejan Lučić je balkanski David Acken ili Acke, da liči na Aleksandar Makedonski, tako kažu Makedoncite. Slušaj, Aleksandar Makedonski ratovao je, a ovo je, pazi, ovo je rat za umove. Sad taj mrežni rat, indirektni rat, to se nekada zvao specijalni rat i ja sam učio zanat od Duška Vilića, pukovnika. Ja sam kao klinac 83. imao sam 30 godina, napravio sa njim intervju i on mi objasnio šta je specijalni rat i ja sam njega vrlo poštovao, on me zavolao i onda mi je otkrio najveću tajnu špijunaže na vratima. Kaže, sinko, otkriću ti najveću tajnu špijunaže. Jako, sinu, koja je to? Kaže, Svetske novine. Danas ne treba se Svetske novine, nego Google. Treba odštampati, jer ono što je danas na Google kroz 5 godina neće da bude. Znači, ko hoće sutra da piše knjige ili obavještajne službe, to isto rade, znači, oni skupljaju podatke iz otvorenih sredstava informisanja. I CIA i MI6, 95% informacija se dobija iz sredstava javnog informisanja, a svega 5% se dobija špijunskim radom. I pre neki dan sam otkrio neki Bezrukov, to mu je pravo ime, ruski špijun, koji je 2010. valjda ono sa Anom Chapman zamenjen iz New Yorka. Da, Ana Chapman. I on je u jednom intervju rekao šta su oni u stvari radili. Jer meni je bilo čudno šta neki onako druže se neobavezno, šta oni špioniraju kad idu na žurke i na bahanalije. Pa on je otkrio vrlo jednostavnu stvar, kaže, kad se družiš sa važnim ljudima, treba uhvatiti kad im pobegne misao pa se izreknu nešto. Znači, to je ključno. Ključno, jer znači, kad to je napisano i već rečeno, to više nije tajna, to svi znaju. Ali važnim ljudima se u nekom trenutku alkohola ili priče o nečemu sa nekom lepom ženskom, omakne im se da nešto kažu što misle, a u stvari kriju. Špijunovo je da uhvati tu informaciju i da je prenese. Jer takvih špijuna Rusija ima recimo 10.000 po zapadnoj Evropi. I sada, ako ovde se nešto jedno kaže, ovde drugo, onda kad se spoji recimo 10 informacija o istoj toj temi, kad će Rusija, kada će NATO recimo da napadne Rusiju? Pa recimo na jesen. Mislite kak je? Sada na jesen, znači kad prođu godišnji odmori, u septembru, bit će recimo napad na Poljske. Poljska je spremila 300.000 vojnika da krene prema Rusiji. A u septembru su i izbori u Poljskoj, čini mi se, a onda taj koji je sada predsjednik izgubio bi izbore jer poljski narod ne želi da ide u rat protiv Rusa jer će zna da taj rat ne može da dobije, a Putin je lepo govorio, rat sa Ukrajincima je rat sa našom braćom. Mi izbegavamo da ih ubijamo koliko god možemo. Ali sa Poljacima bit će to tako surov rat da vi ne možete da shvatite. Ne. Mika publikata makedonska praša go Dejan Lučić što stana so ti ruski podmornici što se vo Atlantski okean koji samo što nego napadnale New York i samo što nego... Ne, to je pretnja. Što stana so ti ruski podmornici, da ne otidu u amerikanske, da ne predu ako amerikanci, da gi nema ti ruski podmornici nekako? U principu, ni Rusi ni Amerikanci ne žele da koriste oružje koje može da uništi jedni ili drugi. To je džentlmenski neki dogovor. Što ne znači da neće neki ludak iz one sekte Habad da uradi baš suprotno, zato što ta sekta Habad čeka Mesiju, a Mesija će doći kad 2/3 čovečanstva bude ubijena.
Kada slušamo ove raznorazne analitičare, političke i vojne, kada kažu nije mi nam jasno zašto Zelenski svoj narod baca da gine onako besomučno. Pa prvo, to nije svoj narod. Zelenski je Hazar, Aškenaz, a narod su Ukrajinci i pravoslavci. Oni su rekli da im je potrebno svega 8 miliona Ukrajinaca da ostane na teritoriji Ukrajine, jer oni hoće da obnove državu Hazariju na teritoriji gde je nekada bila. A ja sam, vaš prijatelj, objavio tu knjigu Islamska republika Nemačka u staroj formi, latinicom, drugi deo se zvao Zavera američkih Hazara, 2000. godine. Rekao sam da će američki Hazari da puštaju niz vodu državu Izrael, da bi ih naterali da se presele na novu, staru teritoriju, Hazariju, koja se nalazi na Krimu i Ukrajini. Dobro, ova Habat, spomnувате веќе во неколку интервјуа. To je sekta. Да, ви имате на Google да погledate. Да, ви имате одредена формулација дека ова е верска војна. Да. Дека во Украина е верска војна. Kao što je i Oktobarska revolucija verski rat. Došli Hazari ili Jevreji, infiltrirali se, porušili režim i pobili sveštenike pravoslavne kaluđere, desetine hiljada njih su na najgrozniji način ubijali. Pa jedan od načina je kaluđere ili vladike bacaju u bure sa ključalim katranom. Bace živog čoveka u to buro. Ili mu raspore stomak. Kade? Gde? U Lenji kad je bio. Oktobarska revolucija, za vreme Lenjina i Trockog, ne za vreme Staljina. Staljin je bio normalan čovek. I Staljin uopšte nije ono što smo učili u školi, kao zver pobio 20 miliona Rusa. Te knjige su sve napisali Hazari, da bi ga oblatili. Staljin je spasao i Sovjetski savez i Rusiju stavio na noge da postane atomska sila. A inače, atomska bomba na Hirošimu i Nagasaki uopšte nije bačena. To je jedna od laži. Kao što Amerikanci nisu otišli na mesec, to je izmišljeno. Kako ćemo da dokažemo da na Hirošimu i Nagasaki nije bačena atomska bomba? Jer pre neki dan u Hirošimi bio sastanak grupe G7. A jesmo učili u školi. Tamo kad bi eksplodirala atomska bomba, tu 20.000 godina ne bi rasla ni trava, kamoli da žive ljudi. Je li tako? U Černobilu gde je bio oštećena ona atomska centrala, dan danas ne žive ljudi. Žive neki koji se prilagodili kao bubar švabe na to. Ali je zabranjeno, niko da ne sme da dođe na tu teritoriju, jer je ozračeno. Tamo u Hirošimu i Nagasaki su bačene napalm bombe. Dokaz, jer tamo žive ljudi sve vreme i niko nije odlazio. A inače, Hirošima i Nagasaki su izabrani zato što su tamo Japanci pravoslavci. Niste znali da među Japancima ima pravoslavaca, naši ljudi. Rusi su ih preverili na pravoslavce. Гледам дека сте во форма. Molim? Гледам дека сте во форма. Теорија на заговор, што сака да гледа теорија на заговор ги уживат во интервјуто, бидејќи у 7 минути накажавте што аналитичари нема да кажат од 2 сати. Зато они не пишат книги. Зато не пишат книги. Мене у Македонска обавештена служба сви читaju. Сви они паметни, мислим, читaju. Да, има книгата од Опер, во градски трговски центар. Едната е преведена на македонски, втората може се најде на српски. Премногу верувате на Путин, премногу верувате на руската сила, колку што можам да видам, а Русија во 16 месеци не покаже некоја голема војничка мок, сакаше да го освои Киев, не успеа да го направи. Тоа сакаше да подели. Не, тоа се они причали да се они кренули на Киев. Они уопште нису кренули на Киев, него су две прљаве атомски бомби биле на аеродрому Антонов, мисли да се зове, где ту они се правили Антонове авиони, one транспортне, биле су две прљаве атомски бомби на том аеродрому. И они су послали командосе да те две атомски бомбе прљаве склоне одатле, jer je to je poenta bila. Zagovarali su i velikim napadom, padobranci, ovi nisu znali gde će, a ovi su odjurili, poginulo dosta njih, a jer je to bilo važno da ta prljava atomska bomba ne uradi ono što treba, što su oni imali namera da urade, da bace recimo na neki grad u Rusiji i da izazove pomor, što bi izazovalo šok kod Rusa. И добро, ова Хабат, да речеме, групација. Да, секта, тоа е верска секта. Како тоа ќе го дефинираме, нели? Бидејќи сите теоретичари на заговор, писатели на романи и така натаму, криминалистички, секакви други, хазарите се Хазари su tursko-mongolski narod koji je 850. godine primio jevrijsku veru. Zašto su primili jevrijsku veru? Zato što su oni trgovali sa Bagdadskim kalifatom i sa Vizantijom i bili su mnogobožci, to se kaže mnogobožci. Mi nismo nikada bili mnogobožci, uvijek je bio jedan centralni bog, a ovo su ostali bili neki pomoćni bogovi koji se kasnije pretvorili u svece. Oni su rešili da postanu monoteisti.
I onda ako bi prešli na islam, onda ne bi mogli da trguju sa Vizantijom. A ako bi prešli na hrišćanstvo, ne bi mogli da trguju sa Bagdadskim kalifatom. I onda su se oni opredelili za neku nesvrstanu politiku, pošto Jevreje i jedni i drugi poštuju, a ne vole ih. Ali da bi neko sa nekim trgovao, nema potreba da se vole, nego da ima korist. Tako da su oni prešli, njihova elita je prešla na judeizam i nastavili su posao da rade i sa Bizantincima i sa ovim Bagdadskim kalifatom, ali i sa Rusima. Od Rusa su kupovali krzno i čilibar i prodavali su jednima i drugima. Bili su odlični trgovci, vrlo pametan narod. Oni su imali plaćeničku vojsku, glavni grad im se zvao Itilj, govorili su nekim svojim turskim jezikom. Bila je čujena anegdota kad su otišli kod Poljana, nekih koji su kasnije postali Poljaci, oni su im doneli sablju su im doneli i poklonili im, to je značilo, posjećit ćemo vas ako nam ne budete plaćali porez, odnosno dana, kako se dogovorilo nekada, i kad su došli sledeći put kod njih, ovi su im poklonili mač i rekli, mi sećemo i napred pozadi, mrš, i onda im više nisu dolazili. Kako su birali Hazari kralja? 2 kralja su birali, jedan je kralj bio počasni kralj, protokolni, kao što je kod nas bio Toma Nikolić, koji se nije bavio politikom, nego diplomatijom, a drugi kralj je bio vojnički kralj. Ovoga što se bavi običnom diplomatijom, bacali su u vazduh i dočekivali su ga na štitove. A onda bi mu rekli, ako uobraziš da si stvarno naš kralj, sledeći put ćemo da te bacimo u vazduh i da te dočekamo na koplja. Hazarite. Hazari. Dobro. Поляците, например, гледате, поляците имаат 2 историски роли. Првата историска роля е кога турците тргнуваат на Виена, односно на Беч, како што вие го нарекувате, тогаш Полска успева да го спаси за тој католички свет, и второ, со помош на папата, со помош на солидарност, Лех Валенса, го рушат де факто Варшавскиот пакт или железната... Taj papa Vojtila je bio Hazar, uopšte nije bio Poljak, nego je bio Hazar. To su Hazari koji su preko nekoga svog mesije, poznanstvena Jakova Franka, masovno prešli u katoličanstvo. Neke, recimo, ne mogu se setim, recimo da je u 18. veku, ima na Google sve. Taj Jakov Frank je u stvari kopirao model Šabatana Zevija. Šabatan Zevi je engleski agent koji 1666. godine u Maloj Aziji, na teritoriji Turske, pričao da će napraviti jevrejsku državu, Šabatan Zevi, i imao je nekih 30.000 sledbenika, najviše u Solunu. Policija ga uhapsila, odvela kod sultana i sultan mu kaže, Jevrinu, odsjeću ti glavu, pričaš o tome da ćeš napraviti jevrejsku državu na našoj teritoriji. Kaže, slušaj, ne isplati ti se da posećeš meni glavu, jer će moji prijatelji Jevreji iz Londona i Pariza i Berlina tebi da odseku glavu, doveće tvoga brata ili tvoga sina na presto, ti bez glave i ja bez glave, lošo mi je posao. Nego imam ja predlog, kaže Šabatan Zevi, ili Cvi, kako neki kažu. Kaže, koji predlog? Kaže, ja ću da pljunem na svoje jevrejstvo i da pređem na islam, a ti mi poštedi glavu. A i sebi. Kaže, važi, ali slobodu nećeš nikada vidjeti i pošalji ga u zatvor u Jedrene, a posle u Ulcinj, gde tamo i umre, i tamo su sada Jevreji podigli spomenik Šabatanu Zeviju i napravili su neki mali memorialni centar. Posle izvesnog vremena, posle nekoliko meseci, 30.000 njegovih sledbenika Jevreja pređu u islam i naprave tajno društvo Don Meh. U Turskoj se zove to Don Meh. Ti Don Meh dan danas vladaju Turskom, i Erdogan je po babi Jevrej. Don Meh i Kemal Ataturk, priča se da je bio Jevrin, Tansu Čilar i tako dalje. Mnogi političari njihovi su prikriveni Jevreji, čak i paše su bile, mislim da je Talal paša bio, kad su trojica paša vladala, mladoturski pokret. Pazite ovako, znači, Don Meh imamo jednu garnituru. Onda Lord Palmerston i ekipa iz Italije koja je ujedinila Italiju pravi veliki orient Turske, prave masoneriju, prave mladoturski pokret. Don Meh, Jevreji kao muslimani ulaze, kobojagi muslimani u taj mladoturski pokret, sruše sultana. Onda jedan od tih paša izvrši genocid na Jermenima, a 1,5 miliona ih pobije, i šta je štos? Englezi su napravili tu, zapražili čorbu. Englezi su Turcima obećavali veliku Tursku, da se oslobode Arapa i drugih naroda, a Jermenima su obećavali veliku Jermeniju.
Kurdima su veliki Kurdistan obećali, svima su obećali i svi su krenuli za šargarepom i potamanili se između sebe, najviše stradali Jermeni, 1,5 miliona, Turci to ne priznaju, kažu da je to bilo kao preseljenje neko. Lučić, vi li delite ovdje na Aškenazi i na Sefardi? Da, Aškenazi su ti Hazari, imate Sefarde, tu su pravi Jevreji, oni su dobri ljudi, mislim, oni su najviše na Balkanu kod nas ima. A Turci te što se? Evo sad Jakov Milatović vam je Sefard, predsjednik Republike Crne Gore, oni su ljudi sa dušom. Oni su u Srbiji kad su bili, oni su došli kad su prognani iz Španije, u 15. veku su doselili po Turskoj i pošto smo mi bili po Turcima, oni su došli na Balkan, ima ih u Makedoniji, na Kosovu, u Hercegovini, Crnoj Gori. Kako ćete otkriti ko je Sefarda, preziva se Milatović ili neko crnogorsko prezime, Đurković, samo pitate, a čime mu se bavio deda? Ako je deda bio čobanin, onda nije Jevrej. A ako je deda bio trgovac, hotelijer, veletrgovac, dijamantima radio, zlatom, onda je Jevrej. Jevreji uvek rade zanate koji se rade u zatvorenu. Nikada ne rade zanate koji se rade napolju. Dobro, Turcite su što se, Aškenazi ili Sefardi? Aškenazi su Hazari, a Sefardi su normalni pravi Jevreji. Postoji Mizrah Jevreji, to su azijski Jevreji, i postoje crnci etiopski Jevreji koji se zovu Falši ili Felši. U Izraelu prva klasa Jevreja su Aškenazi, Hazari, oni su superiorni, oni se ne žene sa Sefardima i ne udaju sa Sefardima, njih gledaju kao siromašne, kao drugu klasu, a treća klasa su ovi Falši ili Felši etiopski Jevreji, koji čak i sterilišu da se ne bi razmnožavali u Izraelu. Vidio sam jedan tvoj intervju gde kažeš da su Turci, šta su Turci, Sefardi ili Aškenazi? Ne, kod Turaka su Sefardi. Sefardi. Znači, to su ovi koji su iz Španije došli. Lučić, gledajte, ambasador na Amerikavo Polska je sin Zbignjeva Bžežinskog. Da. Što to obizna? On je poljski Hazar, to je taj, znači, kao što se ovi nije Šabata Zevija su prešli... šahovska tabla Bžežinski. Da objasnim, kao što su ovi prešli na islam i Sefardi, tako su u Nemačkoj Hazari prešli iz jevrejstva na katoličanstvo i na protestantizam i uvukli se u nemačko društvo. Tako da je kompletno društvo oko Adolfa Hitlera su bili Hazari. Znači, sa jevrejskim prezimenima katolici i protestanti. Bormann, Eichmann, recimo komandant Poljske koji je najviše ubio Jevreje se zvao Frank. Ana Frank vam je u Amsterdamu, inače Ana Frank, ona nije napisala onaj dnevnik izmišljotina. Ana Frank je, taj dnevnik Ane Frank je napisao njen tata posle Drugog svjetskog rata i kako se otkrilo da nije napisala on. Pa bio je dovoljno glup da napiše modernom hemijskom olovkom koji je pronađena 8 godina posle Drugog svjetskog rata. Dobro, ovo najšokantna teza je deka Goebbels ne je Germanec. Goebbels je Cincerin. Deka je Cincer. Da. Od kada je to? Kao što vam je Zajev Cincerin, Edi Ramao je Cincerin, Bedžet Pacoli je Cincerin. Od kada je pa Goebbels? Miki Manojlović nam je Cincerin. Da, to što Cincerite, naprimjer, neka stanati ke frla drva i kamenje povazova teza, što je kaže. Otebi ke Goebbels je najproski biran, da rečime, od posle Hitlera, od ta grupacija. Cinceri su naš gore list, koji su bili stanovnici istočnog rimskog carstva, znači Romelije. Nikad se Romelija nije zvala Vizantija, to su izmislili pisci knjiga. Istočnog rimskog carstva i oni su govorili, to se kaže, vulgarskim latinskim jezikom. U Vizantiji se, u Konstantinopolju, se govorio latinski jezik, ne grčki, to je laž. Grčki se govorio pred kraj imperije, kada se razvio grčki nacionalizam, pa je rascepao istočno rimsko carstvo, se onda javio nacionalizam i kod Jermena i kod Srba i tako dalje. Znači, Cinceri su narod koji govori pokvarenim latinskim jezikom u kome u današnjem govoru ima puno grčkih reči jer su živjeli na teritoriji Grčke. Vlasi su njihova rođena braća, ali se samo druga profesija. Cinceri su se bavili trgovinom, hotelijerstvom, gradskim zanimanjima. A Vlasi se bili su čobani, bili su vrlo bogati, sposobni trgovci, bavili su se stočarstvom. Međutim, svi stočari na Balkanu od zapadne koji su nazvani Vlasi. Tako da se i Hrvati zovu Srbe Vlasima. Znači, kažu Vlasi, na teritoriji celog Balkana
ispadoše svi Vlasi, a nisu svi Vlasi, nego je to postalo kao zanimanje. Kao što mi kažemo žilet, a mi se koristimo neki potpuno drugi nožić, ili kažemo i malin, a uopšte i malin više i ne postoji, recimo. Dobro, ona teza, na primjer, da del od tovija što se nacisti v Ukrajina, posle Bandera i tako naprijed. Bandera je Hazar, njegov otac i majka su bili Hazari i prešli su na Uniju Grčku, Uniju. Unija vam je kada zadržavate rituale pravoslavne, ali poštujete papu i školujete svoje sveštenike u Vatikanu. Taj Stepan Bandera je bio 162 otprilike visok i on je Jevrin koji je ubio Jevreje. Njega je engleska služba zavrbo 1929. godine, za razliku od Pavelića koji je zavrban 1927. godine. Mikloš Horthy je zavrban 1918. godine kada je ugušio pobunu Jevrina Hazara Bele Kuna krajem Prvog svjetskog rata. Onda je zavrban. Tako da ko je ubio kralja Aleksandra, ubili su ga, znači, zaverenici. Mikloš Horthy koji je dao Janka Pustu da se obučavaju teroristi. Mussolini, engleski agent od 1917. godine, koji je dao instruktore, i Pavelić koji je dao ljude. A onda na kraju niko nije bio dovoljno sposoban, pa su uzeli engleskog agenta, Vladu Černozemskog, Černozemski, znači Crna zemlja, zašto je on ubio ljude i u Crnu zemlju ih je slao, zato se zvao Černozemski. Vančo Mihajlov, VMRO je isto britanski agent? Da. Posle se čuvali, u Rimu je živeo. Znači, Britanci da garantira za njega. Znači, suštnost Britanci... Kanaric je, šef Abvera je bio britanski agent. Ono što je interesantno, čuli ste za španske borce. Da. Sad, svi španski borci koji su bili... Dobro, od Koča Popović... Sad ću da kažem. Svi španski borci koji su internirani u Francuskoj, onda smo mi učili u školi da su oni, zahvaljujući prijateljima francuskim, pobegli komunistima iz zatvora Abverovog, iz logora. Nije tako. Stvar je mnogo jednostavnije. Drugu Titu su bili potrebni španski borci koji imaju iskustvo u ratu i onda je drug Tito zamolio druga Staljina, a drug Staljin je zamolio druga Hitlera. Jer Hitler je bio levičar i Mussolini je bio levičar, nisu oni bili desničari. Tako da je Hitler naredio Kanarisu da sve španske borce pusti, a Kanaris je rekao, hoću naravno, ali pod uslovom da potpišu da će rade za Abver. Tako da vam je Koča Popović, koji je inače Sincerin, potpisao da će radi za Abver i prvi put se ga hapse Nemci kod Užičke republike. Međutim, on kaže, ja sam vaš agent i kaže svoj broj, recimo 1244. I kaže, aha, alo, Abver, 1244, ko je? Kaže, Koča Popović, puštaj ga. Onda kad su martovski pregovori 43. kada Tito šalje delegaciju da pregovara sa Nemcima, da ih Nemci snabdevaju hranom i ovim bolničkim materijalom, a on obećao da će ratovati protiv četnika, da neće napadati prugu Zagreb-Beograd koja je išla prema Skopju i snabdevala Romelom naftom, i koji ide na pregovore. Ide Koča Popović pod svojim imenom i prezivom, nema zašto se krije, najbezbedniji, ide Vladimir Velebit, engleski agent, vrlo obrazan čovjek. Velebiti su jedna stara srpska porodica, vrlo učena, za Engleze su radili, i uvek su se ženili sa ženama katolkinjama. I treći čovjek je bio Milovan Đilas. Milovan Đilas je isto Hazar. Prvi Đilas koji je došao bio je neki zidar mostova u Rijeci, Austrougarska ga je dovela, zaljubio se jednu lepu Hercegovkinju i otišao u Trebinje. I oni su se tamo u Trebinju oženili, razmnožili, i tako da i ovaj naš Đilas Hazar, koji ide u State Department, traži podršku, za političku podršku od State Departmenta, da ruši Vučića koga je podržavao State Department. Marko Đurić vam je naš ambasador u Vašingtonu, isto Hazar, njegove majke Izraelke, za vreme bombardovanja 99. pobegao je u Izrael. Borko Stefanović. I beše Marko Đurić u otpor. Pa da, bio i u otporu. Pa i Dobrica Ćosić je bio, i neki istoričari su bili u otporu. Беше во отпор, па сега е ке Вучич и го сметат како може наследник, нели, на Александар Вучич, него и Ивица Дачиш, нели, ги сметат како... Ивица Дачиш е Јањевац. Тоа е британска служба, нели? Па да.
Ali dvostruki špioni. To je klasična britanska služba. Pa da, ali svi su služba. dvostruki špioni. Iako Vladan Velebit го имам снимано во Загреб и тоа е последно интервју. Vladan Velebit je bio garant za masonsku ložu, u masoneriji, da bi neko postao mason, mora neko da garantuje za njega, ko je već član te masonske lože. Tako da je Vladan Velebit garantovao bio da Tito bude primjen u Konkordija, se zvala ta masonska loža u Londonu. Tu je sa njim bio Kardelj i Bakarić. Kardelj je Sefar Eduardo Kardeli, a Vladimir Bakarić je Hazar, on je Kupferstein, bakarni kamen, Bakarić. I oni su primjeni u masone, koliko se ja sećam, 39. godine ili 37. ne sećam se tačno. Владо Велебит ги носи пасошите, на Тито му ги носи пасошите во Цариград, во Истанбул. Da, on je bio u smeštenom hotelu, hotel Pera Palace. U tom hotelu Pera Palace koji danas radi, tu su bili Agata Kristi, Tito, mnogi bitne ličnosti. Kemal Ataturk je u sobi 101 stanovo kada je pravio revoluciju u Turskoj. A inače, pobeda Kemal Ataturka na Galipolju, ili Galipolju, makedonski Galipolje, Galsko polje, da ne kažem srpsko, on je namješteno... Generastura, tako kaže srpsko, tako da makedonsko neka... Makedonsko? Da. Ja sam rekao, bugarski jezik ne postoji. Ne postoji, tako. Ne postoji, jer bugarski jezik je turski jezik, tatarski, a oni ne govore tim jezikom. Oni govore iskvarenim makedonskim jezikom. Kemal Ataturku, koji je bio projekt engleske službe, namješteno je na Galipolju da pobedi australijskog generala, jer su Churchill izabrali nedovoljno dobrog oficira i australijsku vojsku koja ne ume da ratuje i tu su bile neke kolonijalne trupe, ne sećam se čije, i onda je Kemal Ataturk pobedio na Galipolju, a puške za rat mu je Lav Trotski Hazar poslao iz Sovjetskog saveza. Tako da su bili dobri odnosi Kemal Ataturka i Trotskog, a dobri su bili odnosi Kemal Ataturka i srpskog regenta. On nikad nije postao kraj, jer kraj se postaje kad se krunišeš. Kraj Petar je krunisan, a regent Aleksandar nije. Regent Aleksandar je bio 33 u masoneriji, imao je istetoviran, ja mislim, i taj 33 znak, i onda se srpski generalštab u kneza Miloša se nalazi na adresi 33. Ali i ruski dom u Narodnog fronte adrese 33. Ko ume da vidi, vidi, ako ne ume, žao mi je što ne gleda. Znači, во се има символика. Da, 33 je najviše nivo u masoneriji, škotskog obreda, a ima 33 pršenova i Isus Hristos je razapet kada je imao 33 godine. Не завршивме со синот на Бжежински, шаховска табла, кој е амбасадор на Америка во Полска. Zbigniew Brzezinski i Carl Bildt, koji je isto Hazar, Carl Bildt, ministar spoljnih poslova Švedske, koji ima samo srednju školu, on je, Zbigniew Brzezinski prvi rekao, pobedili smo komunizam, sad je na redu pravoslavlje. Kad kaže pravoslavlje, on ne misli samo na rusko pravoslavlje, nego i na makedonsko pravoslavlje. Misli na srpsko pravoslavlje. Znači, kompletno pravoslavlje treba da se uništi zato što mi imamo neki ključ drugačiji, mi imamo drugačiji moral nego katolici i protestanti i naše merilo stvari nije samo novac. Novac je crna magija. Dobro, Lučić, ona... Zbigniew Brzezinski, njegov sin, gura Poljake u rat protiv Rusa da izginu Sloveni. Znači, Poljaci i Sloveni ratuju sa ovim, kako se zove, Rusima, Slovenima. A imate, pogledajte na starim kartama, leva strana karte Poljske, ovako vertikalno, piše Dragovići. Znači, pleme Dragovića, koji očigledno iz Hercegovine, su Poljaci. Poljaci sve ljude mrze, sve strance mrze, jedino vole Srbe. Lučića, ona teza... Zato što su im Srbi pružili, kad nisu imali državu, kad im bilo uništeno, političke migrante Srbije primile njihova. Ona vaša teza, дека во текот на Втората светска војна и Рокфелер и Ролс-Ройс ги помагаат германците. Дека мотори на Ролс-Ройс се наоѓаат во овие Месершмит и што напаѓа така натаму. Ајде можеме ли таа теза да ја... Кој веќе сипаме теорија на завер, берем до крај да гледате... Nije to teorija zavere, Bože, to pakujete kao teorija zavere, ja vam govorim istinu, brate. Samo pratite trag novca. Hitler je projekt Zapada isti kao što je Napoleon. Napoleon je bio projektovan da krene na Rusiju. Da bi krenuo na Rusiju, on je morao da pokupi sve evropske vojske, da bi ih sakupio dovoljno, da krene prema Rusiji. Šta je Hitler uradio? Isto, glumio kao
kao zaobišao maženu liniju. 40-50 hiljada Francuza je krenulo sa Hitlerom. Poslednji, najčvršći branioci Berlina, kada je Berlin bio pred padom, su bili Francuzi. Znači, oni su zaista verovali. Louis Vuitton je u francuskoj vojsci radio čizme i oprtače, a Hugo Boss je radio uniforme za SS-ovce. Znači, i Napoleon i Hitler su isti projekat. Sada vam je isti taj projekt Ukrajina. Isti taj projekat i Poljska. Znači, gurni neke ljude da ginu za naše ciljeve. Daš im pare ne koštaju ništa, one se štampaju bez pokrića i Napoleon je išao i izginuo tamo u Rusiji. Hitler je išao tamo. Prvi svetski rat isto su koristili. Prvi svetski rat je nastao zato što Berlin je napravio ugovor sa Turskom da se pravi pruga Berlin-Bagdad, gde bi nafta iz Bagdada išla u Tursku, a u Berlin, u Nemačku, a Nemci su već izmislili dizel motore koji su koristili taj dizel i ubacivali su ih u brodove. Britanci su u to doba imali parnjače. Pa je Churchill pričao, ljudi, moramo da modernizujemo flotu, kakve parnjače, to su spore, vidi, Nemci imaju dizel. Onda su oni rešili da naprave rat između Nemačke i da unište Tursku, pa je mlada turska revolucija izvršena i tako su uništili Tursku imperiju koju su kroz istoriju stalno čuvali da bi Turke gurali protiv Rusa. Evo kako je sada bila priča sa Erdoganom. Glavni protivnik, knjigovođa, nisam zapamtio ime, koji je glavni bio protivnik Erdogana, on je francuski špion. On je bio na školovanju u Francuskoj, a ovaj što je dao 5%, onaj simpatičan mladi, on je student u Rusiji bio. I on je dao 5% za Erdogana, jer da je pobedio knjigovođa, ovaj francuski agent, Turska bi krenula u okviru NATO pakta sa nekoliko miliona svojih vojnika na Rusiju. A Rusi sigurno se ne bi sa njima igrali sa puškama, nego bi bacili one vakumske bombe na Istanbul i spržili bi sve živo u Istanbulu. Jer pa sam ja rekao, u Istanbulu ima 1,5 miliona Rusa, ako vidite Turci da se Rusi iseljavaju iz Istanbula, bežite vi sa njima da ne poginete. Znači, ona teza дека американците цело време на Втора светска војна го стандуваат Хитлер со нафта и за Ролс-Ройс замере со Шмидите. Da bi se napravilo vojno čudo Nemačko, svi naučnici iz celog sveta su prebačeni da podržavaju Hitlerovu mašineriju. Fabrike oružja i municije, Fordove fabrika motora, fabrika kamiona je pomerala, prebacivala nemačku vojsku. Messerschmitti su imali na početku ove Rolls-Royce motore. Gorivo za pokretanje cele mašinerije je Standard Oil Rockefeller dao sve vreme rata. Do poslednje trenutka su ga snabdevali Rockefelleri. Cilj je bio da se, a bio je ono sa engleskim kraljem, onim što je se oženio bio sa nekom običnom ženom, raspuštenicom, pa je abdicirao. Bio je plan da on postane kralj Evrope i Rusije ako nacisti pobedi. Jer su Englezi hteli da prigrabe pobedu Nemaca, da rasparčaju Rusiju. Dobro, ako već za Sefarde govorime, prikazната со Сефарди, со Кина, со Шангај, седиште на БРИКС. Сефарди su u 15. veku proterani iz Španije, jedan deo njih je ostao u Južnoj Americi, Sefardi kontrolišu Južnu Ameriku. Kada je Maduro hteli su da smene, došli neki Izraelci i neki Jevreji bitni kod Madura, koji inače kamiondžija, on samo skrcnuo prstom i iz sobe iza njega izašlo 12 sefardskih rabina i rekao šta ćete, Južna Amerika je naša, a vi Hazari kontrolište Ameriku, kontrolište Evropu, marš. Znači, Južnu Ameriku kontroliše Sefardi i Kinu u velikoj meri. Ne, apsolutno. U 15. veku su Sefardi, najbolji trgovci, došli u Šangaj, Kina nije bila jedinstvena država, i rekli su mi bi želi da postanemo Kinezi, a Šangajskom kralju su dali bogate poklone, zlata i dijamante, i kaže mi bi želi da postanemo Kinezi. Ovaj kaže kako da postanete Kinezi, počne se smeje. Pa kaže mi smo najbolji trgovci zapada, da se poženimo i poudajemo naša deca sa najboljih trgovaca Kineza, u sledećim generacijama to će biti Kinezi i poštovani kralju, oni će plaćati tebi porez, ti će biti sve bogatiji i bogatiji od njihove trgovine. I dan danas u Šangaju su dominanti ti Sefardi Kinezi koji su izmešali sa Kinezima, tamo se govori odvojeni kineski jezik, mandarinski, i Jakov Rothschild koji ima berzu zlata u Londonu, prebacio je sada u Šangaj. Sada će u Šangaju, mislim, ne znam da li BRICS-ova ili ne znam ona glavna investiciona. Banka će da bude u Šangaju.
Šta se događa? Faktički finansijska moć od Hazara ide prema Sefardima. Znači, to je... Transfer moći se sa Hazara prebacuje na Sefarde. Što se slučaja v Srbiji, ova ribnikar, ubistvo, dete, 9 deca plus jedan čuvar na školu, to i tako. Vi izlagate se jedna kontraverzna, moram da priznam, teza. Ono što, znači, moje su informacije iz sredstava javnog informisanja. U toj pucnjavi jedno dete je reklo da je, pored ovog malog Koste, bio i neki mladić koji je pucao. Vi jeste učili u to? Onda se spominje da je u školi... Jeste vi učili u toj školi? Ja sam išao, da se zvala Aleksa Šantić. Franko Simatović je išao u tu školu. Išao je Miroslav Tuđman u tu školu. Miroslav Sinot na Tuđman? Franje Tuđmana, da. Franko Simatović koji je vohak koji je zavod? Da, on će sada izaći. Znači, išao je Franko u tu razred. Mnogo, to je bilo ugledna škola od uvek, pa sve te u centru grada, sve to za Markovića. Možemo li prikaznati, pre da dojme Somalija od Kecmanović, za ribnikar? To je jedna interesna familija, interesna porodica. Oni su Hazari. Da, Ribnikari i ribari, ribnikari su tvorci politike. Ribnikar, sad mogu se setim koji je zaorban za rusku obaveštenu službu i dobio je kredite da kupi češke mašine štamparske. I napravio je politiku, moj je jedan od deda, Miloš Đorić, bio je novinar u politici, tada kada je pravljena politika, pisao je pod pseudonimom Uzdak Sutončić. Inače, taj moj deda Miloš Đorić je rođeni brat moje babe, Vojsave, je bio poslednji gradonačelnik Zemuna i bio je mason i lekar, inače bio završio u francuskoj medicinu i on i Branislav Nušić su otkrili najveću tajnu i najveću izdaju regenta Aleksandra. On nije kupio hranu, komoru nije obezbedio za vojsku koja je prelazila Albaniju. I onda su ova deca, ti mladi vojnici, umrli od gladi. Koji su prelazili, možeš misliti prelazili, nije, pazi, nisu toliko imali da se prelaze te planine 6 meseci. Ali kad si gladan, 3. dan ne možeš da, gladan si. A možeš da kupiš za dukate kod Šiptera, ali bez toga ne možeš. Dobro, Lučić, vi ste bili mason? Bio sam, da. Bio sam u doba Tapije i to je bila odlična organizacija. Slikar od Tapije koji beše glaven zovija Fals Pasoši i taka na tamo. Da, ovo imaju u jednoj mojoj knjizi kako je on ubijen i zašto je ubijen. Masonerija ima smisla ako se u njoj nalaze patriote, pošteni, pametni i uticeni ljudi koji su patriote, rodoljubi. Onda ta masonerija ima smisla. A ako je regularna loža kao kod nas, ta regularna loža okuplja one koji nisu patriote, koji su dobro situirani, ali nisu patriote i ta regularna loža je pod kontrolom engleske obaveštene službe, odnosno masonske lože, velike lože engleske i tu vam je u nas ko je glavni, ne mogu se setim sada kako se zove. Dobro, Lučić, ribnikar, familija je taj ribnikar koja je... Dakle, napravila politiku, da. Tije go podržavaju Josip Broz Tito. Molim? Oni podržavaju Josipa Broza Tita kad dođe na čelo komunističke partije. Da. I Tito je uvek zazirao od njih, tako uvek kažu, da je Tito imao respekt prema toj porodici. Zato što je ona bila povezana sa ruskom obaveštenom službom, a on je bio višestruki agent. Tito i Mussolini su izašli iz istog sistema, iz jezuitskog obrazovnog sistema. Jezuiti svuda imaju najrazvijeniji školski sistem i među tom decom koje školi oni izaberu koji su najsposobniji. Tito je sin Franca Jozefa, austrougarskog cara i služavke Marije. I sve je to registrovano u opštini, a i Mussolini je iz te jezuitske priče. Tito je, znači, zaorban, stvaran od jezuita i vaspitavan od jezuita i tu je naučio i da svira klavir i one razne stvari, a onda je uzet od Engleza. A onda su ga Englezi nabacili svome engleskom agentu Canarisu, šefu Abvera. A onda su ga nabacili Englezi Georgi Dimitrov, koji je bio inače oženjen sa Srpkinjom, koji je bio zadužen za komunizam na Balkanu. A onda je Georgi Dimitrov omogućio Titu da pobije sve srpske komuniste, denocirajući da su izdajnici, pa ih je Stalin pobio, a on je ostao onda jedini najsposobniji. I onda je on englesku garnituru poštovao. Interesantna je priča za Stevu Krajačića. Steva Krajačić je po majci Jevrin,
Hazar i oni gledaju po ženskoj liniji. I on je dobio zadatak od Staljina da likvidira Tita, a onda je on rekao da neće da ga likvidira i time je pridobio njegovu ljubav. Stevo Krajačić je letao avionom, on je isto za Abwehr radio. Stevo Krajačić je sa Randolfom Churchillom, homoseksualcem i pijanicom, Churchillovim sinom, putovao sa Visa prema ne znam gde i pao im avion. I dokom tog leta Randolph Churchill mu je ponudio da radi za englesku službu. Pa je on radio i za englesku službu. Tako da je, a onda je Stevo Krajačić sa ekipom pravio albansku mafiju. Znači, Zagrebački centar UDBE je pravio albansku mafiju u saradnji sa Arbanasima iz sela Arbanasi kraj Damaska, koji su bektaši. Pa su makedonski Albanci, koji su najškolovaniji i najpametniji među Albancima, ušli u tu priču i oni su bili glavni, kao što je nekada Daud Kadriovski bio velika faca u tom poslu, koji se spominje u mojoj čuvenoj knjizi Tajne albanske mafije. Lučić, na primjer, Bekteši, Bakteši, kako je нарекувате, влади кои марксисти ленинисти кои се дел на УЧК, структурата на УЧК овек и така натаму, марксисти ленинисти од времето 81 година. Enver Hodža je bio engleski agent, njega je na linku držao Vizner stariji. Taj Vizner stariji je bio očuh od ovoga Sarkozija, francuskog predsjednika. On je Jevrej, naravno, on je bio jedan od šefova britanske službe i Sarkozy matori je onda poslao tu da pravi CIV. A onda je se umešao neko muljanje sa lovom i onda su ga neko iz CIA ubio ili izvršio zvanično izvršio samoubistvo, navodno i morak, pa se ubio dvocevkom. Matori Vizner, a Envera Hodža. Enver Hodža je homoseksualac, bio lep, pametan, naočit, znao je francuski, a onda ga je Tito, pošto je znao da je engleski agent, odredio, ili Tempo ga je odredio da bude on vođa, zašto je bio visok čovjek, naočit, lep, i pametan bio. Oni su ga odredili da vodi komuniste u Albaniji i onda je interesantna priča, Vizner je kontrolisao Envera Hodžu, a ne znam, neki drugi engleski oficir je kontrolisao ljude Leka Zogua. Pa je onda organizovan da Leka Zogu organizuje iskrcavanje na obali Albanije, kao naoružani Albanci da sruše komunizam, a Vizner obavesti Envera Hodžu pa ih pobije. Tako da je Da se vratime na Kecmanović. Ribnikar, Masakar, Kecmanović, mali... Mali, to je projekt copy-paste. To znači, model je kao u Americi što se događa. Metod rada je obaveštene službe uvek isti. Sve vaše slabosti naše su oružje. Mali Kecmanović ima neke komplekse niže vrednosti, a te komplekse niže vrednosti je otac je njega duvao da bude bolji nego što jeste. Mali Kecmanović je pucao u klavir 14 metaka i ubio devojčicu koja je svirala klavir zato što je bio na nekom takmičenju, ona je njega nekoliko dana pre toga, koliko sam ja čuo, pobedila. Vo klavir puka 14 kuršuma. Bazi, 14 metaka koje on potrošio pucajući u klavir, a imao je 2 pištolja. Onda očigledno sa drugim pištoljem menjao i oni šaržer i tako dalje, neko je još tu pomagao, jer je jedna devojčica rekla da je neki mladić pucao, a govori se da je neki mladi istoričar tu nešto bio na nekoj praksi. Da li je taj bio? Pa ono što je bitno da se vidi da je nameštaljka. Kada se ne izvrši rekonstrukcija nekog događaja u policiji, odmah se to smatra da je to prevara neka. Kad je Zoran Đinđić ubijen, nije urađena rekonstrukcija događaja. Jer da bi je urađena rekonstrukcija događaja, onda bi pala u vodu priča da su ovi što su u zatvori pucali. Jer pazite ovako, ovo su vrata od Ministarstva spoljnih poslova, ovo je Zoran Đinđić. Ako bi pucali ovi koji su u zatvoru metkom odavde, on bi pao ovam. A on je pao ovako. Ako je pao ovako, to znači da je pucano odande. A čuveni Beba je naredio... Beba Popović, koji je neče cincernim poreklom, je naredio da se poseče granje koje je smetalo da se puca odavde.
I onda nije urađena rekonstrukcija. Čim nije urađena rekonstrukcija, znači da je prevara. Onda nalaze kao opušak od ovoga Zvezdana. Zvezdan je, ne može da bude snajperista jer ne vidi dobro, kratko vidi. Ne postoji snajperista da bude profesionalac, možda neko, ako zatreba da puca, ali niko ne angažuje čovjek, što bi se rekao, kod nas snajperistu da puca u nekoga. To je nameštajka bila, oni su bili u stvari, kad se radi atentat, uvek imate pravog atentatora i lažnog atentatora koji se hapsi. Kad je pucano na Kennedyja, Lee Harvey Oswald, koji je Hazar, je uhapšen da je pucao. A na kraju se ustanovljava da je pucao u stvari šofer na Kennedy, koji ga je vozio, samo se okrenuo i pucao. Po čemu se vidi da je to istina? Zato što je njegova žena bežala preko gepeka kabrioleta od šofera nazad. Jer ako je puca na nju, ona beži što dalje. Jer logična reakcija je nepreplašene žene. Naravno, onda je izmišljena termin teorija zavere, jer teorija zavere je u stvari pokrivalica da se dalje ne čeprka na tu temu. Da se vratim na ovoga malo. Znači, cilj ove cele operacije i ove imitacije posle u selima okoline Mladenovca je da se razoružaju Srbi. U Americi, kad god je pucnjava, vlast kaže, eto, treba da se ukine amandman Ustava koji dozvoljava da svaki Amerikanac ima oružje. I sada ovde u Srbiji pokupljeno je 60.000 raznog oružja od ljudi. A naša vojska je mala, ima recimo 20.000 vojnika, a dole na Kosovu nam se priprema rat. Na Kosovu će da se vrate svi Albanci iz cele Evrope i Amerike će da se vrate, doći će iz ISIS-a, oni plaćenici koje plaća CIA, Mossad, MI6, odnosno nevladini razni fondovi, i bit će sa šiptarske strane 50.000 vojnika, a mi imamo ovde 15.000. To znači da 50.000 Srba mora da krene, krenuli bi, Srbi, uopšte nije problem 50.000 Srba dobrovoljaca da krene prema Kosovu, samo se čuje dobra muzika, ali taj rat ne treba da bude uopšte sa puškama. Taj rat sa šiptarima će da bude artiljerijski i dronovima. Dobro, Maljot, kako je velite, дека Maljot Коста Кецманович не го извршува атентатот, бидејќи тоа гледам во некој ваши интервјуа, бидејќи е невозможно. Кецман Нович. Додато, значи Хазар, па онда додато. Добро, дете од 13,5 години. Uvek se za vrbovanje u nekoj državi se uvek biraju nacionalne, verske i seksualne manjine. Znači, neka nacionalna manjina u nekoj velikoj, u Francuskoj će lako da izda Francusku. Neka nacionalna manjina će uvek lako da izda Srbiju. Dobro, trebаше da bude destabilizirana Srbija, sporo. Da bi se destabilizirana, pazite. Znači, imamo demonstracije koje skupljaju po 100.000 ljudi, a te demonstranti traže da se smene nebitni ljudi. Livboj u hotelu, sad se zavitlam, naravno, da se Gašić, koji je keramičar, i to nije keramičar majstor, nego pomoćni keramičar koji meša ono za lepljenje, da se smeni i on i Vulin. To je dva potpuno nebitna čoveka u hijerarhiji države. Gašić je ministar za jedan za policiju, drugi za biodirektor. Niti Vulin učestvuje bilo šta sa, ne meša sa svoj posao, niti keramičar vodi policiju. Policiju vodi Amadeus Watkins, engleski agent koji je došao pre 20 godina, majka mu je Hrvatica, otac mu je Velšanin, a zove se kao Englez, a kao Velšanin ne zna velške reči, ne zna velški jezik. On ne zna, znate da vi znate velški jezik, Makedonci? Evo sad ću vam kažem, pitam na jednom predavanju na pravnom fakultetu, Amadeus Watkins i Dejan Miletović, ili kako se nije ni važno, zagovaraju za NATO, a ja protiv NATO-a, znaš. Ja kažem, evo vidite kakva je sloboda kod njih u Britanaca. Amadeus Watkins koji je Velšanin, ne zna kamrijski jezik, a vi studenti pravnog fakulteta i vi Makedonci znate kamrijski jezik. Ja kažem, deco, je li tako, deco, da se astal na kamrijskom jeziku kaže astal? Deca kažu, jeste. Je li tako, deco, da se dolina kaže dol? Kaže, da. Kako se kaže jagnje? Bekan, je li tako? Bekan, eto, sve to se kaže, verški jezik je imao puno naših reči. Janka Kujnić je pisala knjigu Srpsko-keltske paralele i sa Veršankom je bila u studentskom gradu, sobi,
i ona je rekla kako su neki momci razbili kupatilo i da su oni pustahije. Jel koristite vi reč pustahije? Koristim. I ova kaže, ona je iz Sarajeva, kaže, odakle tebi reč pustahija? Pa kaže, to znači u nekim pustoš prave. Pa kaže, to mi isto kažemo. Velšani su naši, Makedonci. Ona teza okolo zadrugi, okolo realnih šova i tako naprijed. Koliko? Ona teza da realni šova, zadruge i sve ono... Da vam... Ne, pazi, ta priča ide iz Engleske. Kad gleda neki narod, neku zadrugu, jer je to, ljudi vole da zaviruju kroz ključonicu, to postoji to. I sad on više ne mora kroz ključonicu uključi televizor i ceo dan ide ta zadruga gde su ljudi plaćeni da se svađaju, da imaju seks ispred kamere, da se tuku i tako dalje. Polusvet to gleda. Taj polusvet pored sebe ima i neki pristojan svet, neku decu koja je nesvesno, kad to tandače ceo dan slušaju neke vulgarnosti, pljovanje, psovanje, seks ispred kamere. To Mi6 Vigo ima. To je Mi6, to je Tavistok, nije Mi6. Tavistok je institut koji se bavi programiranjem ljudi. Znači, vi ubacujete jednu vulgarnost u porodicu, a neka baba to gleda. To ne gleda normalan svet, polusvet gleda, ali kad vam to tandrče malo duže, vi povremeno počnete da gledate i pitate, a ko je ovaj, ko je onaj, i počinje to vulgarno ponašanje u nekim tradicionalnim porodicama. Normalni otac bi to rekao, to više ne možete da gledate, ni ti baba i ni ti deco. Ende, kraj. To znači neka Pink i Happy već 5 godina nema. Ali Happy traže ovi što demonstriraju, glavni ovi što demonstriraju, to su, glavni organizatori su Đilas, Marinika Tepić, Borko Stefanović, ne znam, ta ekipa koja je išla u State Department da traži podršku za rušenje Vučića. Ali oni destabilizuju Srbiju, a priprema se isto vreme rat na Kosovu. Dobro, to znači da su vam Pink i Happy pod kontroli britanskih službi. Happy ne prikazuje već 5 godina reality. 5 tedna ili 2 godine ili otprilike. Meni su rekli. Uglavnom, Happy je zbog emisije aktuelnosti. Jer gosti u emisiji aktuelnosti su proruski orijentisani i komentarišu sa ruskog aspekta taj rat između Ukrajinaca i Rusa. Zbog aktuelnosti traže Happy. Ribnikar nema snimke. Nema snimka, kamera ne radi. Klasika. Niko Đinđića kad je pucan, kamera nije radila. Dobro, vi verujete da Maljot Kosta Kecmanović nego im je izvršeno atentatot. Vi vjerujete da Klinca će da sklone, pazi, izabrano je tačno, dečko je znao šta će da kaže, pa sa 12,5 godina on zove policiju i kaže ja sam psihopat. Ja sam psihopata, nemam još 13 godina, ne mogu da odgovaram, predaje oružje. Ima 13,5 godina. 13,5, dobro, da. I znaš, Kosta će da prebaci u Ameriku i verovatno će ga CIA uzeti kao Bornov identitet, da programira od njega ubicu. Što vidna su Milo Đukanović, cijela ta imperija se raspadna vo 2 godine. Pa polako, pazi, što Rusi budu bliži, pazi, kažem, do jeseni bi Ukrajinci trebalo da vojnički budu poraženi, onda će da ubace Poljake. Vojska ima 300.000 vojnika i pripremaju da gurnu, ali kažem, Rusi će na njih da bace one vakumske bombe i bacit će na 5 gradova u isto vreme. Nema 5 gradova. Pobijeno koliko? 1,5 miliona ljudi. Šta hoćete dalje? Rusi mogu da bace tu vakumsku bombu na London. Amerika neće da krene u atomski rat zbog Londona. A Rusima su Englezi merak, Oktobarska revolucija, koliko su im careva ubili Englezi, organizovali atentate preko Hazara tamo. Dobro, Lučiće, da završujemo nekada 53-54 minuti. Kada odi svet od spored vas? Šta? Gde ide svet spored vas? Svet ide u PM. I zato da bi videli svetliji i bolji svet. Ja ću vam pokloniti najbolje naočare na svetu. To su naše naočare. Kompanija Cepter proizvodi. Ove naočare poboljšavaju, ja ih nosim. Evo kako meni lepo stoje. Vidite kako sam lep i mlad. James Bonda su ubili zbog ovih naočara. Ako je gledao film Poslednji James Bonda, videli ste da ga ubili, da ima nosi ovako. Čini mi se ovakve naočare. Ove naočare sprečavaju kataraktu, čuvaju žutu mrlju, poboljšavaju ljudsko raspoloženje, poboljšavaju probavu, da ne kažem drugačije. I kad vozite noću, vidite kao danju. Veštačka svetla, znači od kompjutera, od LED svetlosti, ako imate na poslu LED sjelice, ovo pretvara, jer te LED sjelice uništavaju oči. A s ovim naočarima, ja ih ne skidam, ja stalno nosim. I ja vam poklanjam naočare,
stavite ih i okrenite se prema kameru, dragi moj prijatelju, da vide ljudi kako se, pogledajte ga. James Bond. Ma nije ko James Bond, brat, ko Marlon Brando, brat. Znate, kad stavite ove naočare, vi vidite da Rusi pobjeđuju. Kad stavim ove naočare, odmah znam ko je čiji špion. Vidite, kad cinite naočare, onda Ukrajinci pobjeđuju. Ovako, kad stavim, onda Rusi su ušli u Varšavu, Rusi su ušli u Berlin, ali su odlične naočare. Odlične su naočare, baš se dobro vidi, hvala na poklonu. Ono što je najvažnije, za sve ceptore proizvode, recimo iz ovaj Majon koji ja nosim, 30% popusta imate u ceptorovim prodavnicama ako kažete poslao me je Dejan Lučić. Znači, kad kažete poslao me Dejan Lučić, možete kupiti ne samo ovo, nego i onaj terapijer koji, ma sve ceptorove proizvode možete kupiti. Moram još da te pitam. Samo jedno. Kako uspevaš posle 10-15 godina da budeš najgledaniji na sve intervjue koje izlaziš? Naprimjer, u te 10 ili 15 godine pojavi se Nestorović, pojavi se neki drugi, pojavi se Alečković, Lepović i tako dalje, ali oni se pojave, pa zgasnu i tako. Vi trajete već 15-20 godina. Kako to uspevate? Ja sam na početku to rekao, da ste vi zvezda. Da, jesam. Najveći teoretičar. Nisam ja teoretičar zavez. Ali tako vas... Pa znam, to je glupo. Ali vi gde se pojavite? Ja sam u stvari razotkrivač tajni. Pa se da je ubijen Kennedy, nije tajna da ga nije ubio Lee Harvey Oswald. Nije tajna da ovi što su u zatvoru da su ubili Zorana Đinđića. Nije tajna da je Hitler finansiran od bankara sa Wall Streeta i Citya. Dobro, možemo li ono... Nije tajna da atomska bomba nije bačena na Hirošimu i Nagasaki. Nije tajna da nafta ne nastaje od mrtvih dinosaurusa. Možemo li onu tezu da je Stevo Krajačić formirao albansku mafiju? Da. Jel to je suština svega onoga što se desilo ovde na prostoru bivše... I da je Srbija iskoristila moju knjigu Tajne albanske mafije, koju sam objavio listu albanskih špijuna i mafijaša po državama u svetu. Da se uhvatila Srbija u obračun sa mafijašima, a ne da čeka da mafijaši postanu političari, pa da se ili borci za slobodu. Znači, kad vam neko pametan nešto kaže, uradite odmah, a nemojte da čekate da svima bude jasno. Kad svima bude jasno, onda je obično kasno. Dobro. Da li su Hrvati, recimo Stevo Krajačić, ta britanska linija koja vi kažete, a neki kažu ruska linija, GRU, KGB i tako dalje, pomoći te albanske mafije rasturila Jugoslavija, deo srpskih obaveštajaca ili bivših jugoslovenskih obaveštajaca kažu da u onom trenutku kada je Jugomafija izgubila ulicu u Berlinu, ulicu u Frankfurtu... Pobila ih je nemačka služba. Zato što nisu imali više podršku naše službe. I onda je albanska mafija tamo postala jaka. Čim je albanska mafija postala jaka, počeo je proces rasturanja Jugoslavije. Da li ima neke logike u tome što pričaju? Ima metodologija sledeća, znači modus operandi, znači metod delovanja. Američke obaveštene službe uvek prvo prave mafiju, pa onda ta mafija zagospodari politikom. Sada je albanska mafija u prošlosti već postala i sada je glavno u Njujorku vijetnamska mafija. Vijetnamska mafija. A vijetnamska mafija je potreba da bi se korumpiralo rukovodstvo u Vijetnamu, da bi Amerikanci mogli iz Vijetnama da rovare protiv Kine. Međutim, kineska služba, koju inače su napravili iz Jugoslavije ljudi, dvojica, Jovo Popović i još jedan, koji je bio kod nas, u masoneriji, kod Tapija bio, još je živ čovjek, njih dvojice su naučili Kineze da rade obaveštaj. General Jovo Popović. Da, Jovo Popović, da. Otac od Miška Fratela Popovića. Tako je. Koji je htio da kupi Partizan, fudbalski klub, i fudbalski klub Vardar dole u Skoplju. Ne znam, to ne znam. Nekih 10 godina. Postavljam pitanje na srpski da se razumemo. I još jedan poznao, bio je kod nas veliki majstor kod Tapije, taj obaveštajac, vrhunski gospodin čovjek. Još je živ, stari. Oni su pravili kinesku službu. Kineska služba je vrlo fenomenalna je. Jer su naučili sve što su trebali da nauči i od Rusa i od Srba i oni su od Vijetnamaca napravili prijatelje. Jer su oni hteli da iskoriste sukob između Kineza i Vijetnamaca koji je nekada bio, ali Vijetnamci su shvatili da je bolje da budu prijatelji sa Kinezima nego da budu poslušno oružje Amerikanaca pa da postanu neprijatelji sa Kinezima. Evo,
Posljednje pitanje. Škaljarski, kavački klan. Nije to moj fah. To jedan i drugi su napravljeni na službu. To su momci, tako reći, iz iste ulice. Napravljena teza i antiteza, svi su zarađivali pare. Milo Đukanović, kako pa je? Prošlost. Prošlost. Aleksandar Vučić. Još nije prošlost, ali uskoro. Koji go drži, koji go čuva? Aleksandar Vučić. Šešelj ga optuživao da je to Mi-6, da su Mi-6. Šešelj to što je pričao dok nije mu Vučić počeo da plaća, kažu, 50.000 evra mesečno da ga hvali. Imao je onaj snimak, gdje je onaj snimak koji su objavili kad je Vučić na Slaviji ili na maturu od sina ili unuka Vojislava Šešelja. Da. I pevao četničke pesme, to je bilo pre 10-15 dana. Pa dobro, što je problem da se peve četničke pesme? Znači da su bliski, da su prijatelji, da još komuniciraju. Pa 50.000 evra mu mesečno plaća Šešelj on, da ga ne olajava. Šešelj je to pričao da je on u Hagu, da kad je ga posjećivao u zatvoru u Hagu, onda je išao na sastanke sa Mortonom Abramovićem. Morton Abramović je naravno Hazar i dogovarao se oko svoje karijere da dođe na vlast ovde u Srbiji. Toma Nikolić nije Šumadinac, nego je Piper, Crnogorac. I on je bio prelazni objekat u toj priči da se Srbi ne sete, nego su glasali za Tomu Nikolića protiv Borisa Tadića. A Borisu Tadića nije tata Ljuba Tadić, kao što se priča, nego nešto drugo. Da vam ne pričam, uvek se uzimaju neki koji su sa nekom mrljom u prošlosti. I ti je sastavatna funkcija. I oni dolaze na funkciji. Pa da, zato što oni koji imaju neki istorijski belek, ajde upotrebim taj izraz, lako ih je kontrolisati. Pa evo, Ana Brnabić i njen deda Ante bio ustaša ili domobran. Bakarec, ovaj koji nešto se u Skupštini samo napada nekoga, on je sada u naprednjacima, pre bio u DSS-u kod Koštunice, a njegov deda je ustaša, bio najodlikovaniji ustaša. Toliko. I neko seke kaže me, kaj nemame što da kažem, evo sledno intervju. Hvala mnogo za naočarite. Poslednji put da vam kažem, gledajte da sačuvate Makedoniju. Ako vi nećete da je sačuvate, niko neće. To znači, počnite da pravite vojsku, da teritorijalnu odbranu, naoružajte narod, spremamo se rat po kućama, biće terorizma. Nije sme zemlja členka na NATO, nije sme silni... Kako da ne, samo vi verujete u NATO paktu kad vam Albanci počnu da pucaju po... I ovo nisu členka NATO, ne može zemlja... Pa šta će NATO da se meša u interne stvari? Pa ne, to isto kako Grcija i Turcija nije sme, znači zemlji členke NATO, Pitanje je dok će to da traje. Lako može da se desi da Turska i Grčka zaratuju. Pa ne bi Grci kupovali toliko oružje od Amerikanaca da se ne boje napada od Turaka. Lučić, još ovo da vas pitam. Da li je Wagner postao ruski Arkan? Pa to je glupo poređenje, Arkan, mislim. Pa dobro, Wagner ima golema armija, golema vojska, udara direktno na Šojgu. Iako go očekujete Wagnera da go oslobodi Kosova, tu izletio go ruši Putin. Ne, pa ste ovako, prvo, ajde idemo prvo. Wagner je državni projekat koji se skrije iza metodologije Blackwatersa, koji se sada zove Akademija. Znači, Amerikanci su izmišljali privatnu vojsku koju pošalju negde u neku državu da smene režim, a kao Amerika sa tim nema nikakve veze, to su plaćenici. Wagnerici su isto to. A iza Wagnera stoji GRU, Ruska vojna obaveštena služba, o kojoj ja pišem ovdje. General Filatov. Viktor Filatov, general GRU. Odlična rečenica, evo sa ovim da završim. Kaže meni Viktor Filatov, da li ti znaš da u ratu ne postoji loša informacija? Ja kažem, ne razumem. Kaže, postoji neobrađena informacija. Ja kažem, ne razumem još uvijek. Pa recimo, loša informacija je Putin je ubijen. Je li tako? Kaže, da, užas bi bio. Obrađena informacija. Putin je ubijen, general, recimo, Surovikin je preuzeo dužnost. A onda ti kaže, ovaj će tek da je majku u majčinu, jer je Putin posljednji džentlmen koji razgovara sa Zapadom. Kad ode Putin vremenom, i on je čovek, doći će neki ruski koji će da majku majčinu svima onima koji su krivi za 27 miliona sovjetskih građana ubijenih u Drugom svetskom ratu od takozvane NATO koalicije koju je vodio Hitler. Tu su bili i Hrvati, i Rumuni, i Francuzi, i Italijani, i Španci, i Nemci. 27 miliona. Mislite da su Rusi to zaboravili? Znate koliko je Kineza ubijeno?
35 miliona od Japanaca. Malo li je. Pamte Kinezi svakog mrtvog Kineza. Hvala mnogo. Sve najbolje. Živi bili. Do sljedećeg gledanja.